Le que el altava hermano tank. Un mensaje más. Un scops mantal cajualtic más. Y cacal alie hermanos. Tachantik y la cacbetix titual. Atistotic diose. Tachak bestrono. Chak bebuts pas mantal. Ti Jesús. Hachlok tabatigop. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Tistotic diose. Chak be buts pas mantal cajualtic Jesucristo. Et semanae las noptic las chantic. Cuyelan milik timileño. Kusis cuatanuk tapasel. Y las caldic Zacarías 14, 3 y 4. Zacarías 14, 4. Chubul stek banomil mati Jesús echichotic. Hech las yal botics cos manda cajuantic. Cota bits olivo. Hech cots tecan yacan. Ahora te pregunta tica calzaline. Timich bustek banomil. Buschotihu. Es que a veces li no penale no pemshae tabinagil. Y hechal. Tastatita querer un jamabil Isaías 66. 66.1. Dios totils tuklahial. Alibina hele james chotlem. Libano mile james teklem kakan. Ana buiti na chava anikone pa que escucho a ti contone. Chakta y el te dios kusta yu un si mauch tunyu no ne. Chotlem tistotik dios javina hel. Pero Leones Loctal pregunta. Bueno, peti Jesucristo egne. Milix pas mantal terreno milenial ne. Buschoti heko. Si naos le cone, shiti. No penalone. Si naos le te chotoltas batsigom ti Dios ne. Y chotol ne, maokyun. Abas chotle, sino que chotol. Techkai di chotle balne. Techkai di pas mantal ne. Bueno, haktig yal, hakbedik stuk. Apocalipsis 3:21. Jesús metashkopo. Ako yal kaidik stuk. Ya que chotol tas batsikom distote. E puta tal da texto. Chkil tiktite chotol tabinajele. Pero chkopos tukun dita 3:21. Y un apocalipsis. Shichalti Jesús ne. Magmeskop David. Magmeskop Juan Teólogo. Mauk skop stuk Jesús. Akbat sna Juan. Akbat iyildas visión. Pero skop stuk Jesús. Tibuchus pas canale. Muy octobinajem tikak altrali. Ahorita la shakaltik. Buchux alion. Buchux loilak. Buchux shal. Pasok kanal chaik. Pasok ti kanal chkaitik. Lekoy. Pero tisbinajebe. Jato kalal. Mital tika jualtitas cherluelta. Bucho tis chak kushige. Bucho ti merel pas canale. Ti buchos pas canaleche. Jesús tashkopo. Wuun tashkak chotluk. Tah chotlem tuk.
Te David Nagel machuca. Mo. Que la vil kusichal. David Nagel chotole ma ok chotlem stuk. Que la vil kusichal. Hechak uchal bu un la paz canal ta cruz del Calvario muxale. Kalas toktiko en multique. Hechak uchal bu un la paz canal lichotih chiuktot tas chotlem tot. Muchos na ortografía. Dita taele. Y me he sentado con. Palabra con. Chiukstot. Y listo tal otra ortografía. Y me he sentado con mi padre en su trono. Chotlem stot. Chotol mali Jesús. Mauk yun stuk. Dejado me las chantic ortografía ne. Hado me las caibetix melol. Discos mandacajwaltique. Hatonos mis natix hak el jute buque con Chahak beli Biblia Mauk chahak be oi buchu. Chahak be binicare. Apele chalpotic uyelan. Chano heke. Iti mi mechuk chano ne. Li tiene que chahak be hata betik li Biblia. Hata betik lis kos manda listotike. Hicho shelun. Liana la shakil digun. Jesucristo liga gadralia. Chotol tabinagel chiukstot. Pero chotlem stot. Maok yun stuk. Pero skan hakel bueno. Peti Jesús ne. Buitis chotlem ne. Hoy jun profecía. Lucas 1 y su verso 30. Lucas 1 y el verso 31, pero a ver, likestik no está. A ver, butas likestik. 30 cau. Albat María. La ta ich el dakushun Dios María. La ta ich el dakushun di Dios mucha sí. Hasha metatis. Julión tono ne. Kushun dich nam yol. Si tohol semne. Muyog nupul tsakalne. Yecho malie ángel. Takbil tal yun Dios. Chinete lo ilsh maruch. El abil maruch. Chna babol. Icha chayan. Unikerem. Mi ayane. Chabak besbi. Jesús. Entonces lie. Skoprar Jesucristo. Nakatochna. Tashchut María. 32. Lie muktabinik. Pero maukti. Takelede. Mauktis bek tal batsi bekete. Sino que muktabinik. Es que oyamtel. Y ois vigil. Mauk buchuk noos. Amal kunuk binik o anslis babanomil. Sino que ha amal totik Dios tabinahel. Itis totik Dios Tashak be butspas mantal. Li trono takaslang kope. Paso mantal tabatsi kope. Hatei. Chak bespas mantal. Buech tas pas el mantal. Ti Davide. Bueno. Y usal eptabel takaloktik ta mensaje. Habante chukus no pen li vinikel anse. Pero David bilis kapone. Totik Dios. Hoy bujesta tal da Biblia.
David, totik Dios. Kalal ochta Jerusalem, mishul da jole. Ali palabra Osana, tabats gope, koltaun kutik, shiti palabra Osana. Skoltael teklum Israel. Skoltael chunelagel. Osana, Osana, hijo de David. Kolton kutik snitch on David. Epal predica kabinos tita kuhot. Snitch on Dios taltas bonomil. David, ¿vas a representar a Dios? Claro. Oche munta. Chunel hechek. Eptabel da kalostik. A veces hasta Abraham. De Lucas 16. Rico y Lázaro. Kalal. Tiskules vinike. Chitzbokol ta. Ichbokol. Stoisha disate hatolastata ilel Abraham. Shiukti uni vinik meone. Techotol. Techokon. Abraham. Que es para representar a Dios, porque te miras como, Jari Abraham, patriarca, michiche, pero mukulda bano milne. Mohon, oración. Kaitikne, hatik totik Dios ne. Pues yun, chins baigtan lo il, chava. Abraham, totik Abraham. Skitchwokol tili oyone. Albo toti yang kits enabe mustalie. Kaok ti patriarca Abraham ne, mukulda bano mil. Mucho ti chinda level ne, totik Dios. Bueno, taje yan profecía. Pero, lilione talas chotig, tas chotle David. Pichoch, pregunta tabucaralo. Ti David o ne, pero mau totik Dios ne, pero teta vina helska y ti strono tistotico ne. Hermanos, bakel dik babe, skos manda kakwaldik. Mateo 25:31. Mateo 25:31. Tú si chalbo diktei. Kalal tisnichon tibinike. Jesucristo. Venga en su gloria. Lichko porta verbo, milisko porta del verbo venir. Kalal de Jesucristo tal. Tas chival vuelta. Y uno nos muy chukul di mi hamno pendi. Cuando venga Shijaba, tashihbat mukbushe. Hatstal, kuchalepta veltachkal dike. Ti Jesús se hatstal, la shakal dike semana. Chulstek, Monte Los Olivos, Zacarías 14:4, la shakal bashuk. La shakistik, la shakeltik, discos mandalistotik, la shakistik albel. Chulstek banomil. Timi wilstek banomil ne. Li lakta dik erel ne. Os chotlukun. Tipbuy. Chotle, butspaste mantale. Buoy tiyich el tamuque. Su trono de gloria. Milalo que es besmelol gloria. Buy tiyich el tamuque. Ais babano milbone. Yun ne muy yich el tamuque. Yo las milikta cruz, ne, claro. Yun no na bil también di. Hiech ko da pas el pasto. Pa que estás tohte. Multique. Yun ne muy yich el tamuque. Heche mu burla. La está Albel, rey de los judíos, iscoplal, apetaje burla. Taje maux melelil, sino que taje nakamu, es la altacel hasta Jesucristo.
Yunomelel ahwalil ha, pero heche albat. Heche stik batasat. Pero likusio rachkota paselne. Ha o. Karal mital tas chival beltaune. Talaschotik. En su trono de gloria. Entonces, no me valma la ortografía. Mumehechuk matetsibabil en su trono de gloria. Ahorita, gloria del Padre. Jesucristo, muyukto, ochem dayokta com su gloria. Por esa razón, Michwilda Hol Hechos 1:6. Jesús, shute. Mich achum shabu mitztashas cha tayav chayem tal ti u elile. Takashlan kope, restituirás el reino de Israel en este tiempo. Lasta Jesús, verso 7. Le maokabendek shanaik kusi oras kota noktapase. Lees naos tuktot. Bikit diakos ba Jesús. Mahanop mati musnati Jesús eknemo sna Pero Jacob ve autoridad a su padre porque jato su gloria stot. Pasó mantal stot. Ma octoyun Jesús. Es puta statita texto. Que muy oclastix va Jesucristo. A comenzado que se oras cota pasel. Pero pek el Jacos va Jesucristo. Lee. Gloria de su padre Shaket, liga galdralie. Te dostals gloria ti Jesucristo ege. Bui merel dit pas mantal. Talashchoti. En su trono. En el trono de David. Pero chochum preguntan. Ya, pe mi mele lo no kakti kati. Lita pano milone. Pero trono de David kai David kati Dios se con él. Pero info kakti ti totile. Pe mi mau ti David tabina gele. Mira ti David patriarca mukulta pano mile. Josh duda. Josh pregunta. Haleku. Mi chabun pregunta halek. Ha chopol mi sol chabale. Ha chopol mi solil. Munos shabay besmelole. Ha de chopol. Hechos 2:29. Hechos 2:29. Que la Biblia dice el botic. 2:29. Y un hecho de los apóstoles. Pedro, chcopohline. Karayak chalmantal Pedro. Cosilahyal. Viniketik que hermano tak. Chkalbeti kabai jamal skoplal ti patriarca Davidem. Liala al patriarca. Dios tabinagelne. Jamuyuk chalbat patriarca. David sí. Tanane. Pero patriarca muyuk. Patriarca David ne. Hadimukultas babanomil skushondonone. Vayem se unibektalne. Etspasmantals babanomilne. Ti David. Chalbatik lione. Ti David es naotik siya. Chamem. Mukul. Naotik bebus mukinal. Snaohik woatike. Dos nomoyotik. Muhna betik bus mukinal. Petistukik es naohik. Buchus kota turista. Buchus batskelia Jerusaleme. Literalmente chico por Jerusaleme. Escuchar epsha. Chilaktik bateme. Ayeme. Yilik chilik bus mukinal ti Jesús. Chilbik bus mukinal.
ti David, este patriarca, iti yan mukinaletik. Buchukoteye. Ahora lione. Yilo biglabus mukinal, ti David egne. 30. A ti David, hahun almantal, si. Kechal yauk. A ti patriarca David, hahun almantal. Pero hoy kusi yaloh Dios tuk. Hoy kusi yaloh kahwaltik totik tuk. Kechbultalok el Jesús. Snitilul David. Milat une, tunabil, teonos Mateo 1. Te chayalbot la genealogía de Jesucristo. Te chalbotalon buchus cholet. Kusis bitis tote, tis muktote, tis muktote, y así. Hasbi genealogía hasta escota Jesucristo. Lucas 3 también te chata genealogía. Cholet chaltal. Dios el alas melsan Adán, Adane, ayan talta genealogía, yunich amal hasbi seteja enos taltamek. Hasbi genealogía. Cuentón babatne, chava cuentaón, chul slox bi José, te chul de lo que el Jesús y así. Hasbi genealogía tajone. Ahora, adilione, Dios tuk yalog, chul de lo que el Jesucristo, y timibul de lo que el Jesucristo ne, talas choti en el trono de David su padre. Entonces, te miris kapojotik el trono de David. Pues ja de mukul babano milne, ja de chotik Jesús, ti buchotik, ti David egone, ti patriarca, vayam yun bektal. Muyuk pierde, muyuk chayel, ja hanos ti mi, mukupinch kay mi hichie, ya escoplal, profecía tole jamal. Y ahora, lietas que el di kutuk, lietas que el di Belchabel, tas que el di kutebuk, ya que la shakil di que, ti Davide, ti mukuls bektal sta kopal, litas babano mile. Pero ahora sí ta hot olsati. Pero muy cactic. Spas mandal di David el patriarca mukul yun bektale. Pues taje naotik siya. Taje maok tanto de que muhnatik naotik. Pero como has temática, tacha ayitik. Primera de Reyes. Primera de Reyes 2. ¿Y te echa el botigo? Está verso 11. Y está verso 12. Explica este 10. Va ine ti David ne. Va yuni bektalun. Mukih tab o silbano milun. Te mukih ti buono yosilale. Ti buyon lumale. Cham ti David ne. Ti patriarca ne. Kushalil amteh tunel ech ti David. Tascotole las pasmantal cha vinikhabil. 40 años takashlan kope. Cha vinikhabil tabasikope. Bukum habil las pasmantal tajunte klum asbi Hebron. Y Oshim cha vinikhabil las pasmantal ta Jerusalén. Tas kotolne 40 años. Chavinik Habil las pasmantal.
Calalbais tal ti patriarca David, ne. Ochcomel, spasel mantal, skerem no sé. Por eso, mi chicken dialecti profesión. David, patriarca, calalbais tale, ochcomel snichon. Spasel mantal hasbi Salomón. Y lek amte Salomón. Y ahora, totic Dios, también vino David. Yuninicho negone, tiene que ja spasmantalego. Colcoto. Tanto literalmente, va si David a spasmantal 40 años, lajon, chotis como el yunichon. Jesucristo, ahorita es spasmantal totic Dios, milik milenio, spasmantal Jesucristo. Colcoto. Lionel Akildiksha, Hayimavil, y bulas pasmantal ti Davide. La Shakildik. Muy gran duda, muy gran pregunta. Porque tu jamal maliscos manda cacualtique. Tu jamal maliscos manda totique. Muy cosichukul. Bushano lichopole. Ha chabirichich buje. Hali muno venda tikuke kusuk mensajail mu venda tikuk. Lek no chich ayel. Hasta li bumas chopole. Hali lichich chopol kopoje. Kalal ni siquiera kelohtik. Kusi chal melel discos manda kahualtike. Ha te chopol da mekle. Chikopo. Pe muy kelos yab koktik. Ha te chopol. Entonces, Lionel Ashakil digun, buchpas mantal Jesucristo, buchoti Jesucristo. Pero slok tal otro kung pregunta. Hoy tos hak benalo. Titakpasti kanale kone. Gentil chikopo kung. Karalspas kanal ti gentile kone. Skota pasel, am de la yun. Staticus legals batel osilne. Staticus legals batel osilne. Tahak tikun. Buitis trono tikekne. Porque li kakaldnalie. Vinagel mi discopoge. Mi abakela vil Apocalipsis 4. Ta vinagele sobre la hoy. Chanim. Chavinik. Ta chotle balteits pasik mantal. Joyol tas patashokon tistotik diose. Te joyol. Pero ti Jesucristo mis pas mantali ta banomil ti unitrono yaktas chandike gone. Mi muyuk trono etik tas patashokonego. Mis tuk hun trono. O mi epal trono. Kusi kam del dastatik tahekone. Kusi kam del dastatik. Jesucristo stak. Ta Mateo 19. 19, 27 y en Mateo. Ep kusiskan hakel. Ep kusiskan chanel. Kalalasta hak belti Jesucristo ay tayosis panomile. Ha Pedro las hak. Ti Pedro sila hiale. Chanum das vaneh. Sak patio hot kutik. Lasa hip kutik komens kotol. Pero kustas ta kutik tahe kone. Respuesta tab 28. Jesús la hiel. Jamal chakal bashuk. Kalal me abil.
Mi pasta atskotol tivinajele tibanomile. Regeneración, renovar, volver a su estado. Haonos matit. Takaslang optane. Lachtos pastal mantal de este club israelí la shakaltik. Dictal da Saúl. Ajualilal. Ayúnigo, porque las chaks baik, división. Yochipik. Hoy un profecía chanotik eptabelta. Como en 680, no por 700 años antes de Cristo. Tameshabatik tamoso vinelta ta Babilonia. ¿Y cómo pasen? Ta 606 batikta mozo vinel. Bueno, 606 lixpastal mantal Nabucodonosor. Yolón hutuk 600 antes de Cristo batikta mozo vinel. 70 años oyikta mozo vinel. Ta Babilonia. Chayunik el reinado. Chayunik el trono. Jamech koportajon. Kakaltan ali, chayemo. Ots pastal mantalyan ajualileti. Peor ahorita siya na siya buchot pas mantal. Steklo mal Dios, Muyog siya kusipbal. Siya ibanik, tibuch oy suwelik di kakaltan ali. Profecía, jameli palabra regeneración, Jesús las tak, me abil, las cha pasmantal. Chotsta yoctas con mi envuelta. Tiu elile, pues Jesucristo. Me abil chotij. Snichon divini que caja Jesucristo. Ti buy tits pasmantale. Vo ashuke konishis koplal di lachem apostoletige. Vo ashuke koneti atsak patio hun kutik patelne. Cha ochikta chotle. Cha chapanik lachem tribución Israel. Hoy chapanel está dentro del milenio. Hoy. Muchos chapan van. 12 apóstoles. Jesucristo, chic 12 apóstoles. Entonces, jujun tribus taikujun. Kuchal sta chapanelone. Eptabel da kalochtik. Helabtal diskops mantal kakwaldik ta toholdik tanalie. Porque makbatiunisatik ti Israeletige. Mientras makbisatikone, hechal muchunik Jesucristo, milikti milenyone, chichik chapanelun, chichik elbelun. Ha do tech hamsatikon, pikhamech kalutiktahne, ha me ti ha tsakpatioh kutiktahone. Ha do tech kot hamuksatikon, ha do tech oktikinwanikon. Muskotolikon, porque lome oyonos mucho, muyukonos, kotayonton, que ha do tech hamsat. Oyonos mucho, ti mushaibes melole. Pero, no postigmataje, chanostigmataje. Hichosal, hoy Shamiyahual mati 12 tronos, Yichos yamtelik, chich yamtelik, está dentro del milenio. Wo otik ti gentil otikekne, te shialyahne, que lo me abilun, 29. Te ichal, kusista otikoteko, chabas astronotik. Pero lo importante, tatik kushlegas batelose. Malatik ti muyuk la esta duda. Malatik ti muyuk la esta pregunta. Mila comta duda es mucho mejor. Stak pa que si lo gajo. Stak pa que hak beto batik belcha belo. Klik Allah con ondige. Belcha belas kaitis kos manda kahualdi. Lekel alta borsok.